Di mo kadimbaga, di mo kadinkari asyak tulain tiin kaayatin ken parag sakin iti agnanayokon ngemayandan day di karim awanen di sapatan tabi na'y bayan na ketin ka naglikodan nasudi nga ayat pagsubli ka aguro rayaken ka tibara damo nga ayat isublita ngemayandan day di karim awanen di sapatan tabi na'y bayanak ketin ka naglikodan nasudi nga ayat agbabawi ka agsubli ka aguro rayaken ka tibara di damo nga ayat tibara di damo nga ayat agbabawi ka agsubli ka aguro rayaken ka tibara